Angibelele mbukele umsakazo wakho Eswatini TV. Ngami Mthemkosi Mbuyisa mbukeli. Sehlelweni ngembukeli Litsini Libandla. Ehlelweni lethu ngembukeli siba nabo ke bafundisi nebana abaqeqeshekile ke ndzaba tetenkolo sikhulumise nje umbhalo siubuke ukuthi ngabe uthini. Mbukele umuntu athatha nje ithuba akubonge lapho ekhaya kusibukela ehlelweni siyabona ngalapha ngakithi niyasibhalela social media sikhona nakubo WhatsApp inombolo ikhona ngibabona kude sibhalele inhloko enfisa sikhulumise ngalapha emsakatweni sikhulumisa nangembala ngembukeli siphinza sibuye nayo indzaba ye baprofethi sibuka nje ukuthi ngabe umprofethi yini vele umprofethi kunenge ikhuluma lesamba sikuva nawo losukuvile embukeli ngabo baprofethi mhlawumbe netigigaba ngibukele kangisho lokho ukuthi balabadzala abaprofethi singumsakado sibathinzile emoyeni sisibacela ukuthi babe nathi ehlelweni ngekuba busy ke abantu abadzala ngoma mkhulu umsebenzi ngathi mkhulu kakhulu umsebenzi wokuprofeta abakakhoni ke ukuthi sibe nabo ngalapha ehlelweni kodwa ke mbukela umsebenzi ngeke ume ngoma phela siyathi baprofethi basemabandleni labanye ukhanza ukuthi baphethwe labanye batiphethe nabo sinabo ke abantu labadzala lesitawuphinze sikhulumisane nabo lesinabo evikini leliphelile angihambi ngedwana mbukele ukhona umpostoli wami TM Maseko usula lapha ebandleni lase Salvation Grace Kingdom Tabernacle International lapha eNyamane senhlangano lapha ya angivusele baba siyavusela ncike kaNkulunkulu siyavusela Mbuyisa sibingelele emlaleli la sibukela khona muhle Jesu siyabonga sibingelele inceke kaNkulunkulu la Bishop Shaba siyajabula babe amen hamba edwana nomzalo hamba na Vice Bishop lapha David Shaba usuka lapha ebandleni lase Apostolic Gospel Church International lilapha eJojo enhlangano bayati ke base Jojo enhlangano ngiyakholwa nje ukuthi babe bayakubukela siyavusela Bishop usisele mfundisi mfisele babe Maseko nomlaleli ekhaya sibonga lelithuba lelifana naleli ngoba thina labanye sisinziswa nje sibuya khashana ngako ke masithola lithuba lelifana naleli angakhona ukufinyelela khona ngetinyawo but akuva ukuthi Jesu uyingozi siyabonga kakhulu Vice Bishop ngiyacela babe ukuthi sivele singene kiyo lendzaba le prophet njengoba besivile siyicalile kunesiyephethe babe lendzaba ngabe lapha Vice Bishop kule fivefold ministry umprofethi mukhulu yini vele yena kunalala abalabanye nansi bang5 shothi kunalo 4 mkhulu yini yena lo mprofethi ngoba phela sibona la emabandleni nonke umuntu ufuna kuba ngumprofethi mawufunza kahle live lenkosi liveta lokho ukuthi Paul encwadini ya 1 Corinthians chapter 3 ngabona verse 7 okay uthi lohlanyela kwakasilutho okay nalonisela kwakasilutho kodwa lo lutho uNkulunkulu lokhulisa ngakho ke letiphiwo tonke tivela kumoya loyingcwele anike uNkulunkulu anikeda nguloyo naloyo ngokuthanza kwakhe okay kude siphiwo lesingcono kunalesinye kude lesingetulu kunalesinye njengathi thothe emtimba ubathi mabekisa umpostoli Paul ukuthi lungeke lusho lunyawo ukuthi indleba ayisebenzi lutho ngeke asho emehlo athi elikhala lisebenzi lutho ngoba nguleso naleso sitho sinemsebenzi lothile kanjalo nakule fivefold ministries nguleyo naleyo ingcenye kwakha umtimba waKristu lokusho ukuthi lapha Bishop akugcekani njengoba nje sisingi5 fivefold ministry ngeke ukhanza ukuthi munye lana sogceka lo munye lokuthi bese ungazuthi lesitho sifuna kusebenza sisodwa ngeke utawukhanza ukuthi libandla alikhulu ngoba utawuprofeti uzucethe utasoyende njani sokucethe kuba prophet abonke batawufundiswa ngibani labanye kufanele bafunde ngiyabonga kakhulu Vice Bishop ngiyacela ukuthi ngamane nawe khona lokushoko kulendzaba ukuthi vele umprofethi emkhulu yini yena kulala labanye kahle kahle bude lomkhulu libandla laNkulunkulu
nguvakashi and libandla lingumtimba wa Kristu njengoba sashito nje ngekuyankulunkulu laba belishabaluka ukuthi esandla ngeke sithi sikhulu kunelinyawo yeah so sekuthi lokuletha iconfusion emhlabeni uNkulunkulu uhamba etitukulwaneni okay ahamba nje etitukulwaneni tinvo udvumela ngesikhathi sakhe okay so the fivefold ministries ibe ku-operation etikhatsini letehlukahlukene ngema seasons so kuke kwaba netikhatsi lapho khona umuntu bowuthola ukuthi nakuthiwa nje ngipastor ngathi bonke abantu vele bopastor kwaya kwaba nesikhathi sebavangeli kwakungathi wonke umuntu nje uva kungathi ngathiwa ngumvangeli kwaba tikhathi tebapostoli nyalo sesikhatsini lapho khona wonke umuntu futhi uva kungathi ngumprofethi i-challenge ke la kuba profethi yinye ukuthi iBhayibheli alikasho ukuthi ukhona umvangeli wemanga no alikasho futhi iBhayibheli ukuthi ukhona umelusi wemanga but liyasho ukuthi bakhona abapostoli imbumbulu nebaprofethi bemanga and the demarcation of the end times umprofethi wemanga utawuvela ngathi uyaqa kungako ke laba profethi beliqiniso baprofethi beliqiniso kuba bese kuba ngathi bona bede labakushoko the false prophet ngathi is taking over sekugcama bona kakhulu yes lokho ke sekubanga ukuthi sekunekuphakama uSathane ke uwa lapho ke ngiyabonga kakhulu nkosiyami lapha vice bishop kuprofeta ngabe vele kuyigift yini noma nje i-title ukuthi umuntu uyatinika nje yena uthi hayi mina ngumprofeti Mbuyisa ngiyatinika ngiyabuta nje babithi ngabe vele bona kuyigift yini kuprofeta kuyigift kukhona labatalwa atalwe angumprofeti mawufunda incwadi yaJeremiah chapter 1 verse 5 uthi uNkulunkulu kuJeremiah ngakugcoba waba umprofeti mase ufunza incwadi yaAmos chapter 7 lapha iBhayibheli liveta ukuthi Amos mina bengitela uSelative angitala nasemndenini nebaprofeti angizange sebe ngumprofeti kodwa ngabidwa uNkulunkulu ngithunywe nguye ukuthi ngithi oprofeta kulendzawo so ke lo prophet is a gift levela at a particular time angeke ahlale aprofeta sonke isikhathi kufika lesikhathi uNkulunkulu afake lo moya ukuthi nyalo khuluma wamaqeda khuluma kunangu umprofeti Ezekiel lapha ukuthi prophet uthi lemathambo ngaphila yini uthi Ezekiel ngathi nguwe Nkosi lwatiko so uthi kena prophet tshela lamathambo ukuthi so uthatha le live la uNkulunkulu thatha live la uNkulunkulu it's a gift nyalo unikwe le gift yokuthi yena ngakhona ukukhuluma nemathambo lo mina ngiva ngathi sengaprofeta ngiva ngasengaprofeta ngiyacela ukuthi ngeke Nkosi nawe ube khona amagama lo washoko kulo lesikhuluma ngako baba yes verse number 7 encwadini yabase Efeso chapter 4 uthi kepha ngulo nalo emkhathini wethu uphiwe umusa ngekwesilinganiso sesipho saKristu okay bese ke uthi verse number 11 nguye futhi lo wapha labanye ukuthi babe bapostoli labanye babe baprofeti labanye babe bavangeli babe belusi labanye uphile icala lana lendvu ngeke ukuthi ude usinziso ubitwe uNkulunkulu akususe eventitele kona akulethe kuye la ke sengakhona ukupha khona so umprofeti ngumuntu lophendvukile okay lo senhlitweni yaNkulunkulu hlupha ngoNkulunkulu bese uNkulunkulu uyamupha ke akasendi ke ngekuthanda kwakhe wenda ngekuthanda kwalona lophile okay yes like isibetile kuqala ukuthi uyakhuluma like you speak forth noma you foretell so uma akhuluma kuyenteka akhulume asengibekise njenga Joel uthi ngesikhathi sekugcina uyawuthulela moya so lapho he wasn't foreseeing abememetela lo inhlitiyo yaNkulunkulu
So ukhuluma lenhlitiyo yaNkulunkulu hayi ukuthi uyabona sithi kusipho Okay, kusipho. kusipho. Yeah. Okay, ngiyayithanda lapho ukuthi lapha Joel beka memetela beka ngaprofeta. Hayi ukuthi okay siprofeto the fourth telling which I'm speaking forth lokhu uNkulunkulu akuqhubhudelisa ngekhathi kwami ngaleso sikhathi. Ngiyabonga kakhulu Apostle wami. Ngabe lapha ngosiyami Vice Bishop ngabe ku Old Testament kukhona yini la sibona khona bantu bayimukela iprofesi bayithatha kumprofeti kungabe mhlambe ukuthi into yabo New Testament awudinto tanyalo lethi uma sibuka uNkulunkulu akhuluma naMoses makufuneke baye kuFaro uthi ke Moses mina angikwati ukukhuluma uthi ke uNkulunkulu mntakuniketa Aaron utaba ngumprofeti wakho wena utawukhuluma live na Aaron utawukhuluma na Faro okay it means lo mawuhlanganisa lapho soyabona ukuthi kuyenteka vele bekwenteka ku Old Testament into lekho aqali lamuhla mane lo Moses uNkulunkulu abemtshelile umehluko wesikhathi salamuhla ngilokuthi ngumuntu lotitshelako lothi nje asikhoni ukubeka kahle umprofeti waNkulunkulu akawaqambe manje uma ngabe umprofeti waNkulunkulu athi uthe uNkulunkulu umuntu ovusa nasidumbu ufuna sivuke lesidumbu masingavuki lesidumbu nesemshaya khona lokona ke ngiyabonga kakhulu baba embukele ekhaya uyadivela ukuthi prophet waNkulunkulu kufuneka ukuthi akhulume lokusuka kwaNkulunkulu nakufuna usivusela nasidumbu lesesifile sangavuka ivela kusho ukuthi ufuna bese ngingene siyabuya ke embukele sathi yakhona ayititolo Umsakazo wakho Eswatini TV. Mbukeli ke sehlelo Litsini Libandla. Mbukeli sikhulumisa yona indzaba yebaprofethi ukuthi ngabe vele baprofethi bayini siya sita nje lapha nalapha mbukeli sinebafundisi bami lapha ngosiyami ngicamani besikhuluma sana indzaba lapha ukuthi iyatholakala vele Old Testament lenzaba ukuthi na umuntu waprofeta sebabona ukuthi baprofethi bebavile baprofeta baniketa abantu emaves prophet mhlambe na ungayiphawula baba ya lenzaba yeprofeta indzaba lebeyivele ikhona ku Old Testament njengoba nje savetile bishop lana kwekuthi na Moses Aaron waba ngumprofeti wakhe and Moses ufika ingcingwana nasebawele lwandle lolubovu uvakala sewuyaprofeta Moses uthi awubahlanyela enzabeni yakho uNkulunkulu so uyaprofeta umemetela actually abememetela ngaJesu uthi kutawuba nemprofeti lofana nami uthi ngaleso sikhathi ngibomlalela tawuletha uNkulunkulu so abeprofeta ngaJesu kuke kwaba nesikhathi sa Elijah iBhayibheli liveta ukuthi abehamba na Elisha abe ngumprofeti Elijah ade ngifuna nje sinake na indzaba ukuthi uhamba na Elisha nakahamba na Elisha atawuthola double portion ya moya wa Elisha bekuneba prophet labe bakhona lapho ngaleso sikhathi yes ngaleso sikhathi na Saula uma agqotshwa ngiSamuel Saula waba ngumprofeti wa prophet abaze bathi awukanzi na Saula indodana yakhe seya prophet yini babe prophet ukuthi indzaba yeprofet ayenzaba lebeyikhona Old Testament yeah okay now ngiyabonga kakhulu mbukeli uyadivela ekhaya ukuthi uprofeta akuqale lamuhla kwavele khona nasemandulo ku Old Testament ngosiyami bishop nangibukele ekhaya nami sinembukeli sifuna kwati babe nje umuntu omzala ukuthi ngabe vele umprofeti Mbaba umprofeti weManga ukuhlukanisa njani ungumzalwane ulukholwa ukhona uNkulunkulu ngingaphinde ngibuyele lapha sike sakhuluma khona ukuthi iBhayibheli liyaveta ukuthi edinsukwini tegcina
kuyawuba khona abaprofethi bemanga. Ungazi ukuthi ke Jesu la uphinze uyayiveta, ungazi ukuthi lo muntu wavela ukuthi sitababona ngani labeqiniso nalaba bemanga. Uthi ke Jesu niyawubati ngetithelo tabo. Uze ubekisa ke ngetithelo tetihlahla. Ngeke ukhema orange esihlahleni semalamula. Oh, okay. Kusho ukuthi ngalesikhathi lona atibite ngaluthi ungumprofethi sewulandzela ke lempilo yakhe ukuthi ihambisana naloku la kushoko yini ngoba phela umprofethi umuntu waNkulunkulu. Umprofethi umuntu wela inzandla yaNkulunkulu. Umprofethi umuntu osebentela ukuthokodisa uNkulunkulu. Kodwa uma ngabe ngiyengibese ngithi Jesus Christ was the greatest prophet. Okay. He fed 5,000 people with 5 loaves. But today 5,000 people feeds 1 man. The question is that a prophet of God? Uma ngabe yena ufuna ukuthi kuye ungaphumi kuye kubo. Uthi ke Jesu njalo ngenigeza tinyawo mina nani ngithi yendani njalo. Nana lenzayo. Yeah. Thuwa lento ufune the 5,000 Yes. ufida mina. Oh God. Mina angibaniki lutho. Lenza balenge ngithanda. Ngicela baba ukuthi ube khona lokushoko na. Umprofethi uvuswa nguNkulunkulu. Amvusele abantu. Hayi ukuthi labantu bavuselwa lo mprofethi. So lendlela ihamba ngalendlela la ibeka ngayo bishop la. Indlela eqala yekhona kuMathu umprofethi wemanga. Kufanele ube close nempilo yakhe. Umbone lokuthi uphila njani because there is a very thin line emkhathini wemprofethi waNkulunkulu nemprofethi waSathane. Lokusho ukuthi angakukhona ukuhlukanisa. Ngeke nje uvele ubuke njengemehlo akho bese uthi hayi lo nguye lo. Is a very thin line. So beqala ngilenza bala khuluma ngayo bishop la. Kumele ukuthi usonzele ube close. Ubone lempilo yakhe. Uphila njani emndeni wakhe lo muntu lo. Phila njani nalabanye abantu. Utiphatha njani. Uthanza ini. Indlela eqala leyo uba close la kulo muntu. Bese number 2 ufanele ube nesipho sekwehlukanisa bomoya. Oh, yeah. Then waba nalesipho ke sekwehlukanisa bomoya uyakhona phinze kwathi ukuthi wo lona ngumprofethi wemanga. So kulendzaba ke le yaletithelo. Kulendzaba yaletithelo umprofethi wemanga ude emehlo akhe kuthi anamathele kuJesu. Emehlo akhe afuna ifem. The church liyaguquka libe yifactory yekwakha imali. Okay, ngiyithanda leyo. Yes, uthole kwekuthi asengibekise ngadis mediums lesothola ukuthi sakhona kulamalanga lawo. Ungathola ukuthi nasebenzisa an oil. Oil into lekhona ukhona eBhayibhelini. But lekufike ke kube critical is anointed oil. Anointed oil uNkulunkulu wa-assigna Moses ukuthi ayakhe once. Wase ukhipha umyalo futhi lapho. Wathi kube bede lo yawuphinze. Asebenzise. Ayakhe lento le. Of which kuliqala kukwakha. Once nje kwaba nento lesibitwa ngathi anointed oil. Okay. So it's something because nguJesu lweseka indzebe eligqobo. Uthi moya wenkosi ungigqobile. So sekude lenye indlela egqoba abantu uma bangagqotshwa ngaJesu. So umprofethi wemanga utambona ngokuthi into letinengi nalokukhona eBhayibhelini asenibekise nje nawufunda chapter 19 wa Acts sibona baletha bantu netinvangitabo lokuthinze Paul bahamba bakumixela abagulako baphila. Paul akathi lethanda indvangu nibhadali letinye tinvo umprofethi wemanga uyacommercialize kanti phela siphiwe mahala asiphe mahala. Ihamba njalo le. Bese nesithengisela bo holy juice, bo holy water, bo holy salt and so forth and so on. Lokunya kusekho scriptural vele nje. So uyayithola ukuthi ima red flags njengoba sivetile embuyisana. uNkulunkulu uyabathanza abantu. And once we apply I principle ye faith utawuba ngathi lento iyasebenta
kanti nguwe ukholiwe. This is what we call misplaced faith. When abantu basuke kuJesu bashiftele kulento lo tabaniketa yona. Yebo kakhulu. Yes, kakhulu Apostoli wami. Ngosiyami lapha ngamani mfundisi Shaba Bishop. Kungitshela into le ngiyatiko ungumprofethi. Kuyiprofesi indlo. Na usongitshelile ngiyati mina ukuthi ngithemkosi wakambuyisa. Songitshelile nawe. Kube sekungisita ngani mina lo ukuthi sekukhulunywa nguwe. Siyabonga babe lo sayibuta nje le question sengicabanga la eBhayibhelini ukuthi lesithunywa lesathunywa Ahabi ukuthi siyobita Mikhaya. Sathi masifika le kuMikhaya samtshela ukuthi laba labanye baprofeti bathi nawe bothi mawufika ufike usho lokusho labanye ungaphambani nawo. Okay. Uma afika Mikhaya waqale wende njalo kuAhabi. Wathi hamba uNkulunkulu nawe. Wathi ke Ahabi ngita kutshela kangaki ukuthi ubongitshela iqiniso ngaso sonke isikhathi. Kusho Ahabi ngoba eva ukuthi lona ngathi ukhuluma la kuveli. So uthi ke Mikhaya ngibona ungathi umsife sa Israel saNkulunkulu sisakatekile entabeni njengomhlambi uswele belusi. Usho ukuthi awufika ufelele entabeni wena. Ngiconze ukuthini ke lapho ngiconze ukuthi le nzawana lena lo ibuta komfundisi. Ibita kwekuthi umuntu adane kahle naNkulunkulu. Bona abaprofeti bemanga liBhayibheli likhona mina nje akungethusi kusukumisa sishosha. Futhi ngeke kungethusi ukuqhamuka umprofeti athi okhokha abantu emadimoni eshiselweni. Ngoba uthi Jesu kukhona ilanga lelitawufika. Mabakhokha lamadimoni babita leligama lakhe. Kodwa khona ilanga lelitawufika uthi uyathi masavale eminyango babe balanga phandle. Bese bayamkhothela bathi besikhokha amadimoni ngelipito lakho. Sivusa labafile siphilisa labakhulu usidedani bedulo lokho kungivetela ukuthi bakhona labenda lemisebenzi lefana nalena lento abantwana baNkulunkulu kodwa kube kungasibo lo moya waKristu laba usebenzisa. Ngiyabonga kakhulu mfundisi ngenxa yesikhathi ngifisa ukuthi uyilobole nawe but ke ngiyacela ukubuta umbuto lokuthi kahle babe ngabe vele yini umsebenzi wemprofethi ebandleni usho amagama akhe egcina lapha. Awungosi Jesu. Umsebenzi wemprofethi ebandleni laNkulunkulu kwakha libandla. Akalakhi ayedwana liphelele libandla kule fivefold ministries. So ulakha nabo mnakabo ngetipho ngekwehlukahlukana. So lengakusho sesi uma nje kwekuthi nguloyo naloyo lobitwa nguNkulunkulu akangambukeli phansi lo munye inzabe iqala kubani uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Siyabonga. Ngiyacela ukuphatha isecond baba usho amagama akhe egcina nawe nje lo ngabhekisa umbukele. Siyabonga kakhulu umukele ekhaya. Lokho ngakusida kunako konke. Wemukela Jesu utothola malo ingcwele. Lo ikhansela. Lo umelusi lo indlela nesiqiniso nokuphila. Uma umukele Jesu wathola malo ingcwele utakufundzisa konke lokuyinzandla yaNkulunkulu. Akukhumbude konke akubikele netinto letitako. Amen. Imbukele ekhaya uyativela abantu labadzala balabadzala labambukeli bayayichaza indzaba ukuthi umprofethi yini umprofethi wemanga futhi yini. Siyabonga kakhulu umbukeli abantu labadzala usihlonipha nje ukuthi besingaba nabo kuleli hlelo sikhulumise nayo indzaba lelikhulu nakangaka lemangalisana yakho nakangaka yakhula mbukeli ekhaya nawe sobambe wangaphasi umangala ukuthi ukona into njengaleti ngaleyo lokho mbukeli siyakubonga nawe lapho ekhaya la usibukela khona siyak appreciate kakhulu ngaleyo lokho mbukeli ngithe Nkosi mbuyisa ngitsibona ukhethe lenzelaka emswatini ophethombe Eswatini TV sibose maswati usale kahle.